Lama teams angu-6 adlala ama-players angu-90, so into ebesiyifisa ukuthi sinike abantu ithuba lokuthi bedlala i-T20 cricket njobana kungela colored cricket edlalwayo ngesikhathi sonese somqando. So into esizama ukuthi sizama ukuvumbuluza abantu abangani esingababoni njalo sinika abafana abancane ithuba lokuthi bedlale labantu abakhulileyo. Singafanisa abanjengo Sean Williams lo Christopher Mpofu lo Njabulo Ncube, abantu abanjalo abale experience enkulu. Kathesi sesiya ku weekend ES4 ukudlala, so it's coming up on halfway through i-tournament yakhona. So yeah, ama finals adlala nge last weekend eka August esiyangena kiyo. So ama rounds akhona sabe sesingena kuma semi-finals and finals kulama teams angu-6 adlala wonke abedlalana kusiyafika ku sonetimo.